Gusoje kandi nguha n'ikaze mu biganiro bya Mugari Media TV nizere kumeze neza. Hanyuma reka aya makuru nyahere mu gihugu cya Kongo, ubu ni kuvuga Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Umuhungu wa Museveni yahuye n'umugaba mukuru w'ingabo za RDC. Umuhungu wa Perezida wa Uganda akaba n'umugaba mukuru w'ingabo z'iki gihugu General MUHOOZI Rugaba yahuye na mugenzi uyobora ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo General Christian Cishewewe. Abasirikare bahuriye ku mpaka wa Mupondwe Kasindi uhuza Uganda na Kongo kuri uyu wa gatandatu Gicurasi, baganira ku bufatanye bw'ingabo z'ibihugu byombi mu kugarura amahoro n'umutekano. Ingabo z'ibi bihugu zisanzwe zifatanya mu bikorwa bya gisirikare byo kurwanya umutwe w'iterabwoba wa IDF ni mu ntara ya Uturi kuva kuri uyu Ugushyingo. Ibikorwa byahawe izina rya Operation Shuja byatangijwe na General MUHOOZI wari akiri umugaba w'ingabo za Uganda zirwanira ku butaka. Ingabo za Uganda kandi zatangaga umusanzu mu z'umuryango wa Afurika z'Uburasirazuba zari mu butumwa bw'amahoro mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru kugeza Ukuboza 2023 ubwo leta ya Kongo yazinengaga kudakora akazi kazijyana. Umuvugizi w'ingabo za Uganda Colonel Deo Akiki yatangaje ko gutaha kw'abasirikare b'igihugu cyabo biri mu butumwa bw'akarere kutazahungabanya Operation Shuja. Hanyuma reka nerekeze mu gihugu cy'Amerika, mubwire ko Donald Trump yise Perezida Biden Joe Hitler kubera imyitwarire ye idahwitse cyangwa se imyitwarire ye itari myiza. Donald Trump wabaye perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika yagereranyije Joe Biden wamusimbuye ku butegetsi nk'umunyagitugu Adolf Hitler uyoboye Ubudage kuva muri 1933 kugeza ku 1945. Ubwo Trump yaganiraga n'abamushyigikiye bateraniye mu rugo rwe rwa Mar-a-Lago muri leta ya Florida kuri uyu wa gatanu Gicurasi, yavuze ko Perezida Biden ari kwifashisha urwego rw'ubutabera mu gukandamiza abatavuga rumwe n'ubutegetsi bwe. Uyu munyapolitiki uri kuburana imanza enye yatangaje ko Biden ari gukoresha uru rwego nk'uko Hitler yakoreshaga polisi y'ibanga irizwi nka Gestapo mu gukandamiza abatavuga rumwe n'ubutegetsi bwe ndetse n'abayahudi mu gihe bakorerwaga jenoside. Trump yasobanuye ko nta bundi buryo bwafasha Perezida Biden gutsinda amatora y'umukuru w'igihugu ateganyijwe mu Gushyingo keretse ubu yaboneyeho kwibasira abashinjacyaha bakomeze kumukurikirana. Yagize ati aba bantu bafite ubutegetsi ba Gestapo nibwo buryo bwonyine bansindamo. Umuvugizi w'ibiro bya Perezida wa Amerika Andrew Brett yatangaje ko naho Biden ahure n'ibikorwa bimeze nk'ibya banazi bari bayobowe na Hitler, ahubwo ngo ari ugushyira hamwe abanyamerika yifashishije indangagaciro za demokarasi no kugendera ku mategeko. Brett yagize ati aho kugarura imvugo z'igitutu ziteye ubwoba, gusangira n'abazuru amatwara y'abanazi no gushyigikira ibitekerezo byatwaye ubuzima n'abapolisi b'intwari, Perezida Biden ari guhuriza abanyamerika ku ndangagaciro buhuriyeho za demokarasi no kutagendera ku mategeko. Nk'uko ibirori ntaramakuru by'abanyamerika Associated Press byabitangaje, James Singh uvugira ibikorwa byo kwiyamamaza bya Biden yavuze ko amagambo Trump yakoresheje ari gitutsi kuri jenoside yakorewe abayahudi kandi ngo yimikurugwamo ikabangamira demokarasi. Trump uhagarariye ishyaka ry'abarepublika yatsinzwe na Biden mu matora yo mu 2020 agaragaza ko afite icyizere cyo kwigaranzura mu matora ataha. Reka hanyuma ngiye ngushimira ukomeze ugire ibihe byiza. Amakuru ya Mugari Media TV araza gukomeza. Yanitwa Patrick.